Lungurwa Jubilee Health Insurance Limited aletwa jana gautunga tabwa mithembaije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV/AIDS and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumanyamantu nkuroketu ringethi mungu kurokera 0728787972 kana 0734321924 kana uturiungire Meru Mwalimu Plaza barabara ni agakoromone kana kirindu wangichi yatu chionde iriria kuinagwe nombe nyotu andekira gukurokera email info@solutionsacco.com, website yetu nayone www.solutionsacco.co.ke. Solutions Sacco, your ultimate financial partner. Oduna kiatho kiambathide kana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV tureje ni ontubwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uribatara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurokera namba ije 0701-886-811. Meru TV, chionere mwanya. Karada kuri na mambura twamenyaga twaigwa maru kana rogoji na twona rurerembe rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurokera namba iji 0701-886-811. Meru TV, chionere mwanya. Momero ugire kirigi kenda giteaga giakoga. Kirigi giki ni Hastalafad. Baingi bagikimaria amne tobecha ngoro onde bangi bagokiangia likiuma na likidhoa. Hiyo kesi kwa maana hiyo ni kesi, si sisi tunasaidika, ni hao tunawasaidia. Atalamba ibungori na bo bari na roeko ikirudia kirigiki. Hii ni pesa ya uzeeni ni kama pension. Hata wale wanafanya kazi za kawaida kama wali hizo wanazipatanga wakati wamefikisha muda wa kustaafu. Leo gukinyuithigithio gwatanira na mwandiki wetu wa ndeto Nancy Ndogo aja kwa Meru TV kwambiria Jumaide mwaka Jumapili kirirogono rwa mwanya kirigi kirinda giteaga giakoga. Nayo gharama ya bisi gutiga baingie ba aritoa baremesi kinyanyuma ya chukuru korugorwa.
Kinya nyuma ya arito gucoka cukuru baingi ba arito bani bacokerete miti nuntu bwathina ya bisi baingi mirigo ya Tharaka-Nithi County na aria kaingi baria baragerete kirasi kia banana kana kirasi kia binana batina werigiro bwa gutonya secondary nuntu bwa mpanga ya bisi. Akiaria na Meru TV na njira ya mwanya mubunge wa gicigo mbunge kia Tharaka Gitonga wa Murugara nekirite aciari wirane bwa gutigira gutemwana ati cukuru nuntu bobisi wona mbeca cia CDF ciarekerua. Kamiti ya CDF ne kwerigirwa gutirimana Jumatatu ya tariki 30 mweri Juni bagashwira untu bobo ntaira na mbeca irekerwe. Ndagara Waiguna arinacio kuma Tharaka-Nithi County. Tanambere kurumira ciari kuma ntereje Tharaka ikwaga bisi ana bakurugura cukuru bakiratimika gucoka mici kwithura ciari bao bationa wa gutonga betundaniro bisi-ini bwa CDF kuira barua ciambatana nikenda bomba kwithura bakiona utethio na nondo bagitumie gutukiarania na mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara na njira ithimo nombite kwithura kitutariria ino intomeri yakwa kiri akariba Tharaka constituency irankunengane andi Mombasa na kwambira Jumatatu na Jumaine utie wira yathi na mbere naga Mombasa nuntu abungi bagomire bauga kana thirikari iguchaithirie CDF. Mheshimiwa nonto ithina thiete na mbere kurumira akariba Tharaka nyuma yenu kwithura bokigoma igweregero buriko bomba kwithura baikara bari na bukagitani aka Masika wetangula na ajire kwari nati atwira kana thirikari igutu promise mwanka Jumaine no yeyito kigwe tukunenkwa mbechi kenyia muno milioni 20 chekorubia twana twetu bursaries na mantu mambasari makathi na mbere kwambire gita riri mwanka rero kaigwa twana tuthe tugucokwe cukuru kuri arito baruthite kirio kia kirasi kia binana bomba kwithura bakiwata maxi cieguru kinya cia gwitwa national schools lakini bamwe batiromba kwithirwa bakithi nontu bwakwaga beach na ukarithiro kona kwina womo kigwegu gumbite kwithirwa kithu cietagarire kuta mujumbe gutigira ana baba bakuthi na ikiririkanagwa nombire kwithirwa ukibaira bakomba kwithirwa bakithi cukuru warabetitwe nkwira kamiti ya CDF bwana tunde twagiri kuthi national schools chairman wa CDF bwana Paul Kiremangochi nweta wa Nthungu Mbuthu agiri kwambira kurutha checks che twana twatutiathi national schools no tubakwaga school fees kaingo tumekekegete tumagaruye tuthichukurire cionthe che Kenya twetitwe kiwango kia mbechi gana bukethira bukenenkera eritwa baba bakarume mbechi rikuganira tomba kuria kwegwa cionthe lakini nkiura ya aciari batwana tutu nabo ba prepare mantu ma shopping no to shopping CDF itiruthaga ukethiro butiki nyakura maturani kiria na bonde barabaruthite bwega na aciari bao batikomba kwithirwa bakira ana bao cukuru ira baitito nontu bakwaga bici no tethio buriko bukethiro bukenenkera aciari tababa ara tukaremerwa nontu mbeca no ire kugana twana tutu tugatuira cukuru chetu irambega muno Tharaka constituency cukuru emwe Tharaka boys yengire Marimanti girls Chekariga girls Nkondi girls Eriani secondary school na irige chionda twina cio Tharaka constituency no tugutie cukuru mbankero kieno engi tuka make sure twana tutu kuthongira cukuru ino na tukuthi kuthoma secondary school yago imutaratara uriko bugatigira bukuthingatira ni kendo gutigira ibukinyira ana bonde maturani Jumatatu tariki 30 location committee cha CDF chionda Tharaka constituency location 21 bakigo bekobana nara ward headquarters cia kwago bakobane Mukothima Gatunga, Nkondi, Marimanti, Chekariga, kaingo bambira kugamba sari. Uri kiwango kira aciari bethagirwa bagietera banenkero mbeca na ukarithiro kono nakio day schools bethagirwa bakinenkerwa ngiri ciiri na boarding schools na bokethirwa bakinenkerwa aidha kuma ginto ngiri 4-5 na kinya colleges na baba eno batu gionto kiomba kwethirwa gikaririe ta mheshimiwa nuntu kanenda nenkerwa milioni chingi muwanja ndongerwa buratura nenkagirwa milioni 137 endo gutukanenkwa milioni 145 twana twa day school ira tukarumini ni muno ingiri 3 secondary school na aruko mama na kurako bakandugu ini ni muno ngiri 5 colleges minimum ngiri 7 kada ngiri 8 university karaka kegwa gakewa aliko nyinya muno ikiwe ile ngiri 10 ibweka muno mheshimiwa no toba kuthocha kanya akuna komba kwethero kiariria muciari ibweka kuma guto kithongero bitini bosindi efu Tharaka bora botongorete mujumbe yoto ethera ruti wera bake bangania fomu ino no yo no mwa muruti wera chini tukuruta wera so hand nonto currently to receive the form dinge muno cia ambasari
ciari ba secondary kuma form 2 mwanga form 4 ciari ba baba university ba rendi ba university ba technical institute ba vocational institute kinya ba polytechnic na college. Toka rumoreke nunzo bodina ya kimitambo tukitana mbere ni ati nayo thirikari ya Kenya Kwanza ni eruguririe kigina kia asla iri njira imwe ya kuguna mukenya wa kiwango kia nthi na nonto bwa onto buboni tumurikite nteto ikonia kigina giki amu bamwe ba akenya ni bagukimaria na bangi bagakigwata mbaru giki ni gitunje kia mbere kia rugono ruru rwa mwanya kirigi kenja gitiagaga gia kwoga gankunekerie rugono ru na njira iri ampombite kwithirwa nkiruthuranira. Havana. Niwachie! Munipatie tu mwaka moja peke yake nitakuwa nimenyorosha. Boma yetu iko hatarini. Na mimi sitawaangusha, nitafanya na bidii sana. Boma yetu iko hatarini, I'm telling you. Mtu anaweza vamia wewe tu saa yote. Kwa sababu wewe unasoma katiba kama umevuta vitu vingine. Kenya ni nthiguru ya muthemba jwayo na mikarire yayo. Kenya ni jikena muno nonto bwa siasa cia kiwango giachio. Tendawili. Watu ya kitendawili wametuletea hasara mingi sana. Siasa cia mawirane jamwe jatikinya nairwa kinyari. During the next 5 years, I will dedicate the energy, time and resources of my administration to these big four. Ondi jangi jakinya nairwa. Akenya ni antobendete kuthikiria na bathuraga atongeria gukurukira sera iria bakwendea cia wete na mbere na ni ukuthurwa no Kenya wike karikaniro na kaunti bona na Akenya. Mwambiro ni jo mwaka muthirurira siasa cia mweri jwa 8 ciambiriria guka makuri muno gitine kia uraisi uria wari munini wa rais Daktari William Samoei Ruto na uria nandi niwe rais wa batano wa Kenya. Takawithire na rungamire iringone kathumba bege siasa na gwika wirane na Akenya bwa mantu kathumba jaria thirikari ya Kenya Kwanza ikageta ukaigua bakomba na kujukia thirikari. Liana na hawa viongozi wenu katika mpango mpya ambayo tumesema kwanza tunataka kupunguza gharama ya maisha ili tuwasaidie wakulima wetu. Mbolea ile mnanunua 7,000 turudishe 2,000. Ile makatel na mabrokers wanawasumbua tuwaondoe. Ile kilimo yote, mazao ya kilimo iongezeke, ya maziwa iongezeke, ya kahawa, ya chai, na tuhakikisha kwamba kuna soko ambayo itahakikisha wakulima wote wanapata faida kwa kilimo, waweke pesa kwa mfuko kwa sababu kilimo ni muhimu kwa taifa letu la Kenya. Jambo la pili, vijana tumekubaliana, vijana mko? Vijana wa Kiambu mko? Na waomba, mnajua tulikuwa na mpango ya Big Four, ilikuwa na mambo ya manufacturing, ilikuwa na mambo ya housing, lakini hiyo mpango yote iliharibika wakati huyu jamaa alikuja na handshake. Mimi nawaomba, tumetengeneza Marshall Plan, mpango maalum ya ajira ya hawa vijana. Tuko na vijana milioni 5 wamemaliza shule, wengi wako na certificate, wengine diploma, wengine degree, hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Ruto na kaborio yawe ya Kenya Kwanza baria baitwire hasila nibekere wirane ate bakambiria kiginagia asira ukaigwa bakajukia thirikari tuburia bwatonganire na mpinga kathumba. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa sababu amefanya imewezekana. Leo tumekuja katika sherehe hii ya kuzindua rasmi fund ama hazina ambayo itashughulika na wananchi wa kawaida pale chini.
katika taifa letu la Kenya. Aregani bawe Azimio bakiuga bakaeja na ngiri ithandatu mweri kiremo Kenya ukaigwa bakajo kia thirikari ontoborea buonekanire gukimbana na gutangurutana na Asla Fund. Bila kwamba sisi tuko na mpango sasa. Tukikisha kwamba vijana wanaonelewa. Yale ambayo tunasema tunataka kuona serikali ya vijana. Sasa nilizungumza juzi na leo mtakuwa leo kutafsiri zaidi. Nimesema kwamba kuanzia mwaka ujao tutaleta ile mpango unaoitwa Social Protection Program. Kila jamii ambayo kuna mapato kila mwezi watapata cash transfer ya shilingi 6,000. Huo ni mpango ambao unafanyika kule Ulaya. Hapa Kenya tunataka kuweka the biggest social protection program. Inawezekana. Itaonyesha bila inafanyika. Gatorikane na Azimio na tumio rutu wao tumureke kiria kiathingatira nyuma ya Kenya kwanza gutumirwa ni boru togua ni utukamenya na makethira riri tukuona ni ithunya kana atwarekere nyama iratonya nthi. Kuri tariki 15 mweri jua 8 mwaka muthiru mukaririgiti wa IEBC wa Furacha Bukati atumiria Ruto na munini wa Rigathi Gachagua ni boru togua gukarira ruriga rwa onene Kenya rungu rwa Kenya kwanza. I, Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei na ontobo kurikithwa ni koti Ruto ne banyuithirwe muma na ontobo mbere bware gukinyaniria mawira ne jara ekire Kenya kagita gasiasa na Hasla Fund ne bumwe bwa mawira ne jaja na do ne rurukono rureambi direto ngi kodhuranira duegie Asla Fund no indi gitunche kia biere kigago kinyira kore ntuko ya rojo na haoni otwekira gatanta kirinteto chia Meru TV UGORO bonarwa no indi ne shokerete na mugeni ndene ya studio oria ne Pastor James twetanambere kudhura tokiareria manto jegie family kana meche na wetanambere kana oria tomba kudhurwa togigarura meche yetu ukebaiba ninchokerete nyuma ya ndaika itekuraja nimbitagwa Nancy Ndogo.